Olá, malu karenain televisão Gemen. Hasor malu fali hohau, Saturnina Fernandes e o programa Sabor a Timor. Telespectadores, e a episódio de hoje, a missei continua apresenta na fatin baita botsira, haha ba inang isin rua, inang fosusu ba bebe, nebe, honarang modo tahu tempe no aiferina kukus. Diak telespectadores, hakarak informa na fatin baita botsira katak. Programa idane, serviço hamutu entre Ministério da Saúde, Unicef, União Europeia no Gemen TV. Telespectadores, antes satu apresenta menu de ingredientes no processo sira, lahalua, hakarak fanon ba itahotu katak molok serviço, ita tem que fazer liman de dia com sabão, pelo menos 20 segundos. Ingredientes sira nebema kita se utilizamos, ita tem que fazer roto. No equipamento sira nebema kita usamos, tem que fazer homomos, molok kita usa. Diak telespectadores, tuirmai, a me apresenta baita bot sira, menu dahulu, nebe honarang modo tahu tempe. Nebe nine ingredientes, mak tuirmai. Ingredientes dahulu, mak tempe, tuirmai, tahu, forestico tiga foretali, mostarda, tomate fresco, masing, e íamos tempero selo kanesang lishmian lokal nebe makik, hamutuk mos ho lishmuting. Tempe nebe mak iha hamutuk ko tahu, ita sei kuah o se fatia halo kikik. Tempe dane ami sei fahe uluk barua. Modelo kuane tu iritani hakarak. Ita kuahot tihalai, depois ita tahu tempe, ita hahu prosesso teing, ita sisona uluk. Okay. Diak telespectadores, panhira ita temi sona nekata kita usa mina barak. Nebe ihane haula suka tanesang menu dahulu sira nebe haudehang kanuru idaga kanurua. Nebe tamane sona nebe ita tahu ko diharemos quantidade de minania para oinsa ingredientes nebe ita sona ne bele tamahotu ihalara. Dia kita husik mina manas lai, tahu hosei latau masin tambahnya ini textura ne mamar liu doro kitua, então husik ba orsida prosesso wahira ita halumidar mak nia bele simu masin nebe mak kita tahu ba. Tambah tahu tempe marang ituang, nia solido então kita tahu masin para o gosto. Pois wahira sona tempe idane lalika torado demais liu. Bela os kata katu tasak liudet lai. Ita hare senia mia ona ita bela hasai. Foretali ita bela tesiona tuir itania gosto ga tuir selera, nega. Awanoi modo sir hanesane ia basic itani uma mos ia itania tos mos ia. Nune ita bela produce ai hane bema saudável, makono nutrição, bela hasai asambara. Pelo menos ita kuah hanesane ba forse koti ga fortali ita kuah naru hanesane. Eu já passadeira tu nune mina beletum. Ya kita husik mina tun lai. Diak telespectadores, ita husik tahu atu tasak e muda nya cor para saimian. Hawa cara katu prepara B tambah fortali e forchicote dene ita tem que escalda. Ami usa ihane ami usa ahimata nebe mai usigas. Ebe se iha uma usa aisunu iha ahimata rua bele sunu dala rua hotu para depois bele halo buat rua iha tempo hanesa.
Odi heim fali be naransa be nakali. Ita reto kita tahu si parte okos miau ni ita beli filet ya. Kalau kartau lain masih itu yang be. Tiak teles betadores. Na fating haudehang se iha tempo aproveita para tempo la belakon. Odi heim batu tu nebe mak iha. Se iha tan serviço selo que agora eu prepara mostarda ga modo mutin para o sirat completa mos vai ha menu idane. Taretok be para depois vai idane na kalita sa. Hodi hei hela itania tahu ho forsikoti hawa karak mos atau prepara lisir nebe mak se usa Refari tahu lai. Oke, ilero itu ang hirita sana tahu. Tempe layus liu. Oke, utak ahilai. Oke, tahu pronto na. Agora os calda fali modo. Iane ami usa tomate fresco fuan rua. Oke, terus kita saya uluk lagi mortahan. Preparação pronto, agora kita tem tahu untuk para tu bersai modo tahu tempe. Iane ami usa na fating cara usa minha no virgem. Usa kanuru rua. Terusnya mana situ? Foi metal lixo, essa babai kita alo modo sirseluk. Awan ay mana sona tambah niya suar mo saya na. Ya. Kita husik 6 like, moringona, may be precisa 6 like itu anta. Oke, agora tá o tomate. Tahin itu para tomate dodok di dia lain, kita tahu tahu tempe, depois mak modo tahan serbatur. Meu sir nebe mak kami apresenta baita bot sira, paseliman, molok serviço, o equipamento sir nebe mak atu usane tem que ser fácil, vamos ingredientes ne rasik mos, kita precisa hili da nebe mak dia nutrição se iha e se fresco. Dia kawanoin tomate começa a arançar, começa a dodocona, mas antes satu tahu hawakar kalau halumidar uluk lai, ni gosto uluk lai para depois sasan serseruk tamane hela sai ida deta na menyato deta. Kita precisa masing. Beda tahu na tahu ho tempe. Depois kita tem que coco molok fo baema. Kita tahu kahur hamutuk hotu. Diak maluk harena insira. Hau belek coco luk ida.
tu hatena katak ninia masing neto ogalai. Menos mos tem que sabor ne bem pas para ir menina mal, nega? Pelo menos a nessa é suficiente, não? Ona ita ne processo tem rotona. Agora ita prepara o takati ahi para ita preparar na halo o empratamento ga nessa tau iha bican para outra vez para tu servir. Dia telespectadores, menu dahulu honarang modo tahu tempe, ini resultado mati. Tahang saida magdi tempe. Asigura katak itabot hang nebe mating potasak di dia. Dia telespectadores, hafoi ita acompanha tia menu dahulu. Tu irmai ita tama baiha menu daruak, nebe ita prepara para merenda nia honarang aiferina kukus. Telespectadores, molo katu halo ita ni menu idane, hawakara katu hatu dulai beta botsira ingredientes ga sasang nebe ma kita usa podi halo aiferina kukus. Ihane ingredientes nebe ma kita usa aiferina kor muting kor kinur conforme mebe ihane kor muting nebe mak ami koi tiha ona ita hasai tenia kulit pase mostia pues ita koi hanesane pelo menos idane iha ai farina ising nebe natong kari hanesang hamne limang nene iha hat nema kita koi sai hanesane depois ita precisa no fuang fuang naton nebe mak koti metade de koi pois ita ihamos masimidar aumenta tanho masing ituan para fogos tulitang. Dia telespectadores, mahita hamutuk hare prosesu atu halo ai farina kukus. Molok atu halo menu ida ga aihang ida ita sempre hanoi atu pasaliman bebek para ita kar hahang karik nes higiene no saudável e ingredientes iramos na fatin tem que fazer, hare na fatin bahia ninia higiene. Ok, agora au tau ai farina ihane. Agora nu bele tau. Ihane nu ita bele molokoi ita hakara hasai nia kulit mos bele, la hasai mos bele. Ok, agora au tau hamutuk. Tu irmai masimidar. Ida ne hanesan kanuru ida. Se kanuru hanesan la iha kanuru usa hodihani ne mos bele. Ok? E masing ita tau na tonde ita bele bide tamba molok serviço lima botu tu faz mosona nebe tau itu andet para tu gosto de. Ok, agora o carro ramoto koto.
ne pronto na. Ne mistura di dia kona ga kahur malu di dia kona, hein bola det. Sana kukus ne bema kita usa. Belemos iha ninia parte da be kukus nia ne, bele nahe huri tahang, o sela iha, ita bele koseliu mina itu tamba ai farina ni anesang borracha, ni anesang be goma, dalla rumah bele belit. Mas mina ne para tu ajuda wa hirita sai kari fácil. Bolinha lalika bot liu, basta naton anesang tempo ulu ko hirseki kalimar pimpong kari anesang edet mustona. Ne para ni tasak diak se bot liu dalla rumah precisa tempo para katu kukus, nega? Okay. Anesang edet hanui na fating, wahira servisu, 5 hotumos, ne bita belkar ho 5, nega? Tareto karik be manas dia kono ita bel tau itu antang mana zona me benia suar sidak sai diak Wanoin be começa manas dia kau bel tau lu kidaida akalai. Diak telespectadores, awanui itania iferina kukus mos tasa kona ita hare hamutu katunune ita bel halo empratamento na. Tare tok. Tasa kona ita bel hasai hau taka ai para ita bele hasai tau iha bika nebe ita prepara. Ita bele hasai ona. Ita tau ba iha bikin lara. Tambah semana estoy tasendo ini ke. Oke telespectadores, ita nia produto ai farina kukus. Deve me itacar oferece ba iha momento merenda nia pronto na nia resultado mahanestane. Produto idane nakon ho nutrição liu karbohidrat tambah karbohidrat ne anesang nutrição idane bema for força ba itane ising. Fácil atu hetang e fácil mos atu prepara ba inang isin rua ba inang fo susu ba bebê ho nutrição ne bema diak ba bebê sira. Nomos ba membro familia Tomat. Hau Saturnina Fernandes, hamutuk ho programa Sabor Timor, agradece ba tabot sira, nebe acompanha na minha programa idane. Dalai datang ba tabot sirnya participação, ami hato obrigado bara, hasor malu fali iha episode tuir mai, ho menu sira nebe ma kami prepara ona. E adeus. Saída máquina sira persijatan, atau segura katak sira ho sira nia bebê saudável durante tempo fosusu. Cuidados saúde inang no uang ia a minha comunidade.